Selamat pagi mahubata haganupan hinaholongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai mahita tene makorjahon aktivitas tabani sogot niarion. Perlobe jalohita nagabe tada ni partondion bata. Ay managabe ambilan bata sebagai sumber ni haguguhon bata. Alanyai pai may pukahita aktivitas ta ase martonggo hita. Martonggo mahita. Terima kasih mabamuham Tuhan Yesus Kristus na memberi kehukuman nami, memberi kesehatan, rosi kesempatan boyhan nami puhumbani podoman nami. Jana boyhan nami Tuhan maristirahat na budari ibagas holong na humbamu. Alaniay Bapa hadir maham tetap naman rajai rosi pikiran nami, ase pai maipukahan nami aktivitas nami. Ibu halihamhan nami Tuhan ibagas hata haguluhan na humbamu. Terima kasih mabamu Tuhan, jaloham matongko namion. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Yokpapa nami. Amen. Kita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Nagabe hata ni naibata, na ondo sudo katongata, nagabe bohal ni partonduyon bata. Pai may horjahon hita horjata. Ay manatar surat bani podah 24 ayat 3 das kubani ayat 4. Sonon mahata ni Tuhan ta. Marhite hapentaran do tarpajongjong rumah. Anjaha marhite panimbangion do totap ai. Marhite habotohon gok makamar-kamar ni bani bage-bage ni arta nama harga anjaha nama jenges. Ai mahatani Tuhan ta. Nasyam hasoman na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Totu jenges ni sada bangunan ni rumah. Lang pita ito tuhon kumbani segi bangunan na taridah kumbani tampak luar ni. Tapi jenges ni sada rumah berpengaruh dohoma ai sonahama bagian ruangan na marianan ibagas. Anggoy sobut ma rumah berarti maningon adong ma ijay kamar mandini. Maningon adong mahoma ruangan tidur, maningon adong mahoma ijay ruangan tamu, janah maningon adong dohoma iperlengkapi segala peralatan-peralatan na perlu itong-atongan ni rumah ay. Totu ang godong masonay, jenges ma idahon sada bangunan rumah. Coba bayangkan hita lo betene. Sada bangunan rumah tanpa adong kamar mandi, tanpa adong tempat tidur, tanpa adong dapur. Sonahama jenges ni bangunan ay. Atap coba bayangkan hita anggo rumah tahaganupan kamar-kamar tumang. Totu hurang jenges dohoma bangunan rumah ay. Ase marhitehon ni ketika lengkap haganupan na ibutukon hita bani sadar rumata totu memperkuat dohoma ay bani hal hajengeson ni sada bangunan rumah. Jana membere homa kedamaian bata ketika hita menempati sada rumah ay. Ita ganupan na inarga ni Tuhan ta Yesus Kristus totu sonay dohoma age bani golutaon. Lang hape hita sukup mangisi bagian ni goluta humbani sada segitu mang. Tapi perlu dohoma hita mempertimbangkan pasal na legan ase lambin kaya jana lambin bermakna golutaon. Contoh nih, adong do de bajol maon na hanya berusaha menuntut ilmu setinggi-tinggi ni, tapi doposi dom madapot ilmu, tapi lang boy tene ibagihon ay hubani hasoman na legan. Doposi ay adong do mahalak na pita masari tumang, tapi lupa homalaho marsaor pa kon hasoman na legan. Totu lang homadiar sonay. Adong dohoma jolma napita hundul sadari, tapi lang mempergunahon panorang laho mencari kebutuhan hidup.
Kita genupan nahinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Sebagai jolma na dopor saya hita. Totu doma iperlengkapi Tuhan secara khusus dengan berbagai-bagai talenta na dong bata. Doma iperlengkapi pasal bakat na dong bata. Rosida subani kemampuan na laho ipake hita bani gulutaon. Laho memberkati hasoman naligan. Laho pasangapon Tuhan na ibata. Kita genupan nahinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ase ambilanta sadarion totulang masahapkon pasal rumah dalam bentuk harfiah. Songon rumah na ipajongjong kita. Na terdiri humbani batu, papan, pasir pakon bosi. Tapi pengertian ni rumah ijon totu berbicara secara luas. Berbicara pasal hagoluhan. Berbicara pasal hagoluhan nama der nama ningon ipa jongjong hita ibagas hikmat. Ibagas hapentaran. Ibagas hagoluhan na iisi hita ibagas goluh nama der. Jadi lang pita humbani sada sisi tumang. Tapi marhite bagai-bagai hal na maharga. Maharga bani dirita. Maharga bani hasoman. Maharga bani bangsa. Pakon negara. Tarlubih maai maharga ilobeni Tuhan naibata. Kita haganupan on manay tekan hon ni ambilanta on napatugah kon bahasa maharga tumang do goluta on. Jana pardalanan ni goluta itanahon sangat singkat. Halanya itu ase parpasalmen makatahon umurta aima 70 tahun. Anggo lobi mahumbani 70 tahun totu marhangaluton mah. Totu sia-sia do goluta na singkat on anggolang ipergunaon hita ibagas nadiar. Begitu rugi ni goluta on anggolang iisi hita tanpa makna nama dia. Halanya perlu do hita berhikmat. Perlu do hita memiliki hapentar. Aseboy hita maksimal. Mamakehon potensi na dong bata. Na imiliki hita laho mamberehon buah nama dia. Laho mambere pasu-pasu hubani hasoman nalegan marhitehon ni pardalanan ni kulutao. Nah hita haganupan. Adong doholi panorang ni bahasa haganupan ne horjahon hita bani golutaon maningon ipertanggung jawab kon hita. Ilobe-lobe ni naibata. Memang yakui hita do bahasa haganupan do hita memiliki kelemahan. Tapi por saya do hita bahasa Tuhan doma memperlengkapi dirita ibagas na sukup. Jana ibagas sahurangan taai do homa lambin ia hapkon hita pakasomanion di Tuhan bani goluta on. Halanya itu tetap maisi hita goluta. Ibagas na bertumbuh rosida subani na marbuah. Marhite na mapargunahon haganupan potensi na dong bani dirita. Laho pasangapkon Tuhan rosi sadokah ni dokah ni. Nah hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Totu ketika goluta tetap ibagas hikmat. Ketika goluta gok ibagas hapentaran. Ketika goluta gok ibagas pangarusion. Tontu ondo na membentuk hita bani goluta ase lambin mampu hita makargahon panorangta na dop iberehkon Tuhan bata. Halanyai jadilah golutaon menjadi sibuan pasu-pasu hubani hasoman nalegan. Asihatani Tuhanon laho pahotkon paruhurata bani namandalani goluta ibagas na sadarion ase isi hita mapanorangta ibagas goluh na bermakna sesuai hubani na harosukon ni Tuhan na ibatata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma ihatahon hanami hubamuham Tuhan Yesus Kristus. Bani nadop ijalo hanami hata hagoluhan na hubamu. Lambin margugo matongon hanami Tuhan. Bani na manuruskon goluh nami. Ase mampu hanami Tuhan mamakekon panorang nami. Hubani dalan na harosukon ni hormu. Gabe sipuan pasu-pasu matongon hanami itong-atongan ni guluh nami. Itong-atongan ni keluarga nami. Itong-atongan ni negara nami. Tarlubih main Tuhan itong-atongan ni kuriamu. Tarpuji maham Tuhan. Jalo ham matonggo namion. Marhite nakmu Tuhan Yesus Kristus Yakob anak.
Amin.